Cik lagi stand penduk warungnya Bapak Kecil iki. Utara SDN Pacitan, bos. Yang mau mampir monggo. Menu lengkap. Tusuk sate ya enek. Tusuk telur, segedang goreng, bakwan, oke tunggale. Kayak sendiri warung lagi sibuk gawe es teh kayak. Lagi pelanggan tetap. Masih di warung angkringan Bapak Kecil Double Down di Utara SD Pacitan. Monggo mampir lur, mumpung lagi buka. Mie goreng ya enek. Pokok lengkapnya iki tak dudu alamate ya Double Down. Angkringan, angkringan lagi sibuk notoi sego. Ditoto, diatur alon-alon. Mesem. Yo brengos Mas. Iki sing dhuwur pedes, ditenono. Nah, iki sing isor ora, sing tempe andalan. Oseng tempe sambal teri. Oke, ya toh, tambah dijelasin sing onere. Mampiro, mumpung lagi buka di Double Down atau Bapak Kecil Utara SD Pacitan. Wis to. Iki menu utama kudu enek iki. Nah, kopi.